mwega muno muthenya tawa umuthi muthenya wa the 24th of March 2026 atenie ne ingia kuire ngoro tene no tiga njitikitie atenie ndina Ngai na mwehoko wakwa ri he Ngai muturire-ine wakwa wina Ngai ciana ciakwa ciina Ngai kirathimo giakwa kina Ngai gwakoroka kwina Ngai ugima mwega wa mwiri wina Ngai kameme kena Ngai athikiriria komena Ngai hai natongia kuete ngoro tene no riu ne twakuokire tukimenya ithuĩ tutire na mundu ithuĩ tutitoragio nĩ hinya wa mundu tutitoragio nĩ icoka cia mundu aroeta maritwo mariku ithuĩ mwihoko witũ ri kwi Ngai. A very nice one from the one and only Grace Moai. A very good morning. Egyo Ngai nĩ muthenya wa umuthi na we gukuite ngoro nĩ wamba wamenya ati we maundu maku mothe mena Ngai ona makoro nĩ marigicanĩte makarigicana ũguo ta mũgathĩ ũrigicanĩte ũkarigwo ũyũ ndĩ ũtue ndĩ wĩke atĩa ũhiana nyororo maundu maku mothe mena Ngai na harĩ ha Ngai hau noho twĩna mwĩhoko. A very good morning. Thank you Ngai. The 24th of March 2026 it is a therapeutic Tuesday. A very good morning. Ndirehoka nĩ ũraira wega na warahoka wega niĩ ndĩ mwega nganyihĩra Ngai to nĩ mwega nĩ ahete muoyo muthenya wa ũmũthĩ nĩ ahete timo nene muno ya gũcanjamũka mamirioni na mamirioni thĩ yothe handũ ya Roma nganyiha muno no ngamenya atĩ harĩ we he maũndũ mega muno he rugari he otonga he ocamba he maũndũ mothe marĩa tũngĩenda. Oh, we give all the glory to Jehovah. A very good morning. Ithaa rĩa mbere nĩ tũkũigua maũndũ ũrĩa meigĩte. Ithaa rĩa kerĩ nĩ tũgũkorwo twĩna therapist Reverend Lydia Kahiga kuma kũrĩa PCA Milimani North Presbyterian Church Nyari Parish Nyari era nere ya UN na nĩ agũkorwo agĩũka gũkũ nĩgetha tũhe ũhoro wa kĩrathimo kĩa mũciari parental blessings nake Archbishop mũnene ũmũthĩ athomwe kidogo na maũndũ mothe magakorwo me very good and very nice. Karibu sana mathama ma kũigua musuri niĩ ndĩraigua ndĩna Ngai mwega na Ngai mũingĩ tondũ God is good all the time and all the time God is good. Na niĩ njĩtagwo Gladys Muthoni Njoroge. A very good morning. Good morning Gladys Muthoni Njoroge. Yeah. Here comes Tea Master. Yeah. Jeremia Nyaga Njoroge. Hi Kai. Inakaa poa. Good morning and good to see you. Good to see you too. Thank you. You're looking very very beautiful. Stop. You know, today I'm going for my son's meeting. Oh wow! And he told me to go looking like a parent. Wow! and a real parent. Yeah. Mara. Yeah. You're looking fine. Mzazi wa nani? Mama Adrian. Adrian Jeng. Yeah. Jeng. Yare kiawega. Jeng. Yeah, how has the boy been performing? Yeah. Yeah, your boy is doing well. Oh, glory be to God. Yes, you have a nice son. Yeah. Oh, sorry. I was sneezing. What do you do for a living, the parent? Kazi mitaani. Kazi mitaani. Oh, really? What is that exactly? I just landed from Uganda. How is Museveni? I can't remember. Yeah. How are you, Wajiko? I'm very fine, thank you. You're very smart. Thank you so much. Thank you. And you too. The dress is giving. He's dressing. He's giving. Yeah. Can you see my lashes? Oh yeah. Oh. Yeah. Long ones, you're looking at us like this. I'm looking at you like Kasongo. Like this. Can you see us? Kasongo is looking at you mkihangaika. Can you see us? Mkihangaika, guys. Hi. Can you see us? Tuju ako wapi? Amefuga macho hivi. Niaje, guys? Yeah. Yeah. Oh, mko huku. Good morning. Good morning. Karibuni sana. Tukure Kafagara. Mumeona Kafagara? Yes. Ona nyuma huko nda gukuria tirere wa Njoroge. Wari horo wa muciari mwega. Nĩndonire Adrian agĩkũhũrĩra thimũ
Stop. Stop. Agikuhurira thimu ate kana ni shapo kana ni ngima. Imagine he's a slaying mommy. Turagubuata nginya warikia kuruga. Tuna 999 others. Turakwamire hari uratahaga mai ma guthambia. Hau rekera mai thaburia. Magotheroka. Turoragia atiriri. Mai maku maraumaga ku. Maro etagwo pot filler. Rauma mai maruma tari maruma iguru. Ndirarugaga. Ndirathiete kuhurwo mbica ya billboard. Endo cio ni mandorete makona ni wega manyanike kundu guku barabara-ini. Aya, ni wagwetete horo ucio. Riu ndakirikie ndirakiuga ndugire mwana. No riu jeshi yakwa haria ni roria kaya tari mwana urarugagira tondu ni urire biu. No na gakimbako maruga kaigana one time. Karuko ni ure turia nawe ri. Kau ni ithagumia riu. Guys, we are still on Wenyerekia. Bora tukure Kafagara. But that video, it is very nice. The advert is sting. Kana how the advert is clack it. Your advert iko mwecheche. Gara tukinya maradera tende na guoko. Kamera mimi ni msungu wa githogoro guys. Hiyo unauma hivi once. Na nyenisio. Fork and knife. Then ora ndere ire nyandaro. Igira getheri na moko gifeferi na ndere ngima ya Kafagara na moko. Are. Ndogeria na moko. Turega kima. Wikaire atia? Gogo wikaire oguo no kwega biu no no turakirumirira riu jakwe last week no akirete muno. Ngima ni ya Kafagara. Gloria Shai. Right on. Mimi nataka nikupe cinema. Sina mambo mingi. Cinema nimekuandalia starring. Alikuwa mafichoni. Huyu kumbuka starring kwa mara mingi anakuwa mwanamuziki. Na amekuwa pia kule Kenya akitafuta kiti mara kwa mara. Sasa jamaa mwenyewe ukipenda zaidi anaitwa Sovinga. Wakiwa na starring mwenzake wanaitwa Mwadhi na grupu nyingine hapo kubwa, wakaamua walikuwa waende mkutano kule Kabete. Lakini nduru za kuaminika zikawaambia munangojewa. Makosha na majangridosi. Sasa kule majangridosi magunzu wametumwa pale wanangoja. Kidogo jamaa wakarudi kwa meeting room. Wakaulizana, Kabete lazima tuingie. Ni Kismayo lazima turarue. KDF Kole wajohiwa mwalimu araruga. Sovinga akapigwa wig. Mzuri sana. Kumbuka huyu jamaa hana ndevu. Kwa hivyo wig iliingia hivi, akakaa Mama Grandes. Akapewa crop top, akapewa sweater na akapewa kirinda mzuri sana. Mwadhi pia akadungwa kirinda na wengine wakavalishwa manguo. Jamaa kitambo wakaingia kwa gari. Makosha. Na hivyo ndivyo walikuingilia katikati yao na hawa kuonekana. Waligira Kabete. Mwathani. Magetuika ni haria anakiosio marari. Ona ni marake na yone Sovinga. Mama na mama no athakara we. Mwathie ku. Maesho gani Mùtumia wa Mwathi. Ndio na Munyoro urahitwo. Ndakaigire kule Kabete. No ne rigirire. Na malaria. Na marare na andu hakuhe 15,000. Yes. It was super nice. Togo wega tugicokeria na kiito ngatho. Riu ni hakinyite hari andu aitwo na maheo bia matirahura andu aitwo. Na hanini. Yes. Well done. Ego niguo maraingirire. Ndarora It's a democratic country. Yes. Sisi wote tuko Kenya huru. Yes. Huru. Riu ndaigure Sovinga akiuga atiriri ni marathie micamani wengi ni maraingira nginya Gikuyu. Yes. Ndu ndaigua ndu magone megucenjia nguo. Nguni ni iramenyire. Tu arekira aki. Ndagrabire kuhithuria. Riu next magekira atia. Kana gekira crop top tere yaku. Acoke kire rasis. Na kuwa ikonia. Very unfortunate. No ni wega Kabete. Kabete ni marekire wega. Na marerio andu 15,000. Wow. Riu toikarete gutiri undu munene ongirahanekire hwae. Muboekete undu uratugire hakiri ri ne tunju. Tamaka ucio nugu ndiro turite mutwe biu. It's very unfortunate. Tondu muthiro ucio githe ndari minister guku CS. Ona tiga minister akoretwo ahinyiririkite ni mwiri. Ona korwo ni atia ekite. Ugu nyonete akururitio ni nyonire akururitio muno.
agekirwo first aid floor in the borithi raherwo first aid like a terrorist. Wow. Onoko no thire ri ndungika mundu ugo ni undu wa thi ni githire utakiohanagirwo na andu aria moraganite mari o guku makiurura magithiururuka makirumanaga. Wow. Na tuju nginya raugire ati haha ndorugire atiriri aborithi aria aheaga cai nio maramwikire ugu aria aguragira cai ugu aina indo hasa maramurutire ku marakiuga ati mararari ati arari gwake hingeire gwake ati ti kuhijackitwo ni mundu ati gutikwa abductwo ati niwe hingeire gwake nange makauga ningi ni gucokio aracokirio ange mauga ni gucokio aracokirio nyumba yake tondu hindi ria abductirwo ngari ni ciathire. Regardless it was very sad. It is very sad, very sad. Undu ucio ni turakaritie tondu angikorwo ucio ni tunjure kwa uguo ithui oi ngai ngia ithui na twingia ithui anoni mundu mara mahanekana go Kericho utirere araga na ritio two no nta mundu ma Kericho ndio na Kericho kura rutirwo meri my god o yathi hakuhe 14 12 my god so tiri akenu twakinya hau die mundu mukenu ngai ni agututeithia die na sai ugi very sad. Very murakaru maku very sad, very sad. Ore ukianagirira ni anirire riu it's very sad but anyway tobe toroge itha nitugucokereria